Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras nyo amin papagayam. Sakbay na, kablaawan, ken pagyamanan da kay amin as supporters, subscribers, likers, ken karagiti saan ngagsarday amang ipapaay karagiti comments, akas kada Al Catlino Mayas, Florenda Kimpaoy, Imelda Cabang, Two Tired Adventures, Leonora Bautista, ken shoutout kano kada Leonida Bagalla, Roberto Ariota, ken ni Michael Agayemna. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapauluan. Managsipot. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Apay nga taan ti. Day, anya manan. No addaak iti dupong dagiti tattao. Makitak at talagaan ti. Anya manan tinakitam nga adalat tamot rumupa abakas. Anya? Wananti. Palpaliiwak dagiti agduduma akasangsangok. Katalaga ang makitak nga dagrup-rupa abakas. Anya ti kayat mo asawan. Jay mabasbasak nga evolution. Nagtaod tayo iti bakas wano gorilya. Ay si kalaang san mo nga mo ti sasawam lulo. Isu nga rod ti panagkitak ante. Amam lulo. Managbasol day tamatam. Kat ko na ti Biblia. Ano anya ti agbasbasol apaset ti bagay ikatem. Ha? No day tamatam ti agbasbasol swatem sa kaibilang. Unay day tananti. Kaya't nasawan. Isardeng mo ti mangsipsipot kadagiti uyawem. Wano dilawem. Tadumat ti madilawken ka. Ha? Diyak kayat ti kasango galem. Managdilawken managuyaw ka. Kasla ka la napintas mo. Napintasak mo ti panagkunak anti. Ay, diyak kamuken ka. Ngem ti tao. No asino ti adda di piktuna. Isu tinalaeng agsipot iti uyawin na. Just kaya klasit tao. Bagpagamlat ti kaanakam ani lulaw bakay. Taday talag sipsipot ti uyawon na ti aramidin na. Kanayon nga ro na bagbagak ngem tangken ulo mat. Isobay ang manditan. Kababain ti kasta. Un nga road, ngam mabaling ko nga ay, saan kumot a panunot ti panunot na, saan kumot adila ti dila na, agumang agsipot iti uyawon na, tamakasarak to. Ha? Ala ka bagbagamot, ano kayat mo, lakay? Bareng si katidenggen na, kat ikatenan, tikas di ka babalin na. Sika, sika ti akin kabagyan. Ay, awan tikas ta pulimay. Ti pulida siguro ta kasta ti inana. Managuyaw kung tarabitab ti inana. Ay, unay daytan kaka.
nagpupunipunan da nga rudan Mas daawak man, tani inaana mo, tinagpapikutan day di kabagis ka. Di lak nakapili mo to iti sabali anang pikot kun kuana. O na yan ka nagpapikaw. Katalaga mat, pipikutan day di kabagis ka. Nakatartara aking amen. Kasta ti puli may lakay. May unay daytan ka. Apay asang kakita naklulu? Apay dakas ti kumita. Kasla ka ngamin mang sipsipot. Atap mula day ta. Tunggal makita nak. Sang kasipot nak. Anya ka titi parikot mo kanyak. Sayot ka nga men. Anya tako na. Kitaon tabuksit mo. Bimsog manan. Tinawon na bumsog da tabuksit. Apay di ka mabain. Anya ti dakas no masikugak. Dakas takanayon a bumsog da tabuksit. Awan bibiyang mo lulu. Saan kamot abibyangan. Ikaw mo ray tangiwat mo no di mo kayat amapiwat. Na, nagkarit kan. Umay ka man dito'y tatamburak da tabuksit mo. Talaga maumayak di tayan mo tatubak tasungong. Tapno agkabibaw. Apay ang makiapa-apa ka lulaw. Bagbagaan nyo day takaanakan nyo nana. Makaraman kanyak day ta. Lulo, saan man ngamin atila madildilaw mo, tapnawan ti mapasakitam. Kano adda asawa na. Tidakas no agsikog nga awan asawa na. Man nakibiyang kamulaunay. Di ka man tumaltalyawon iti pada matao. Tapnawan ti pakabasbasulam. Just ki ka tao, mangibabain. Lulo balasang ka. Bagbagan ka ta adda ka iti puderme kanyan time. Apay ay uncle. Kanayo na may pasubo ka. Hindi po nila matam ka niwat mo. Ha? Tila makikita na kita matam. Kan tila maisawsawang na ita ngiw-ngiw mo. Ay na uncle, natural akitaak ti kayat ko akitaan. Kan ibagak ti kayat ko nga ibaga. Ada freedom tayo akumita kan agsao. Kung saan ba't anasaya at ti kumita iti uyawan na. Kasano kung makitak nga rod, iswa dilawak Ay, awan ayat ti pakadilawam. Awan, uncle. Ay, rayta ti madikan ka. Agsarming ka ngamin Rayta dakkel asarming maalat intero abagim tapno makitam ti langam. Ay na uncle, para kanyak napintas ti langa. Ay, ada diferensya ti sarming mau no kasta. Anya? Ante, aday baga. Adaman na si puta mo, nga uyawang. Ni uncle. Apay nila kay. Kitaon di sungo na nung naka-side view ante. Kanumaya mat. Nataer ni uncle mo, no idi ka bambanwagan na. Apay nga rod ngay, akas laag sungsung nga gorilya. Ay na nagalas mutten day tang ibagbagam. Iso nga rod ti panagkitak kun kwa na ante. No muna tay pilit mo. Nala, agabay kayo man kinangkel mo, tapitsureng kayo. Kalpasan na, kita tayo man, no sino kada kayo ti asidag ti ropa na iti ropa ti gorilya. Ha? Nagalas mo't gayam, nukyad ti may sa babae. Ay, nagalas. Asino ti mas pasagidam? Apay, mapasagidan ka. Awan mat ti sabali at tao iti aglawlaw. Siyak lang mat. Talaga mo, nagalas si babae akyad. Umapal ka kanyak. Pasensya kan ta na itawak na pintas. Idinto ta sika kat jak mo. Napintas ka no. Filingera sayot. Awan ti nagsaysayotak, isong ay sardeng mon ti mangi magbaga asayotak. Tano saan? Piwirak tangiwat mo.
Pisangak pa itarupam. Alaman. Di nakman bisitan ta umay ka sa pagandita no maumaakan ka. Anya nga tatilang atikyad a tao amang sepeg iti napintas akas kanyat. Ay, apo, kiyad, sayot nga men, saan amom umang agkikyad, ha? Aguray ka man. Ay nabanjay, agtudtudo umay ka dito'y balay, sa agpupudot ka mat. Ayan dajay alulo taluluwak tiro pa na. Padasa ma! Di nakpadpadasan kunak lang nga rudan. Anay ko! Ay, agsardin kayo! Ay, apaw! Anay ko! Anay ko! Anay ko! Anay ko! Agsardin kayo! Titingad ka! Ay, naku! Anay ko! Titultul ko! Anay ko! Titingad ko! Di may mamagtiulok! Nagsakit ang agsardin kayo! Saan ko nga ibatan ka ulay? Antay ko lang, anak! Ay, apaw! Anya mo dahi tangaramid dyan, agtudtudo naggubal kayo. Nya ngay ita tinaganap mo. Nagsakit ti tultul kang tungod ko, ante. Ay, sino nga ita kinbasol? Dayjay, agatal abanji. Awan mo nga mintar aramiden na kun ka. Nga mapaya napudot ti daram kun ko ana. Apalam ka day, tamasikog manat. Ha? Apalam tatalon ti anak na. Natural day ta, tadasawa na. Napintas nga men, isungay nasawa da. Adaw, tinagkurso na da kin ni Banjay, tanapintas kin nagagat. Kan nasingpet, saan nakaskin ka? At tila sipsiputam nga uyawam, nga iso ti pakiapapaam. Lulo! Lumar ka nita! Sugbatam din naramin mo iti asawak! Itarom ka! Ay, apay ka di barok. Nagpadara ni Banjay. Katintaray ko ito ospital. Ha? Bambantayan ni Nanang. Ay, si Kalolo. Pagdala mapasama kita asawak. Siyak amis mo timang tatsarkan ka. Ore babae ka. Tapis-tapisin ka, jablo ka. Ay nabarok. Ay, sapay agtudtudo. Ay, dagamin ti makaamo amang bagbaga iti kaanakan may. Ay, sige, barok, pagkalma umuntarik nam, agawid kan kani, pigpig sana pa ititudo. Idarom ko ti kaanakan nyo, Nana. Diyak kayat akong sintin niyaw. Ay, saan mo ta, barok? Saan kami akong sintidor? No, basol na ako sumbatan na. Saan ada kami, kimangiras-rasun kun kwa na. Makamumutin yan tangay, inaramid na ti saan amay parbang, makamon. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dakmot Anya ngay ti may tulong ko ken ka. Binagbagaan na kamay. Awan ding-dinggaw. Nalaing kamot unay lolo. Iso adipin sa atabagbagem no kabaulam. Diyak kabaulan anti. Adumot tag witness kontra kanyak. Amuda mo nga minti ugalem. Naglaing ka pa'y ngagpasaged. Naglaing ka makiapa. Naglaing ka ngagsipaut. Naglaing ka. Paglaingan na amay. Tapnatcher ko naman. Data. First honor ka iti siniputan. Inuyawan kan innapaan. Saan mo tanti, uncle? Tulungan dak mo na. Diyak tunol ulitin. Talaga, asan mo nga ulitin? Tamabalod ka ngarudan. Diyak kaya ti mabalod anti. Dandan ni natay ni Banjay, tatinutupam nga men. Ammo mamasikaw, ngam saan mo sinardengan a kinutibor. First honor ka nga men, iti kinalukaw, kinatarabitab, kan kinauyaw. Daitan, di ko na nga apitam ti imulam. Nagmula ka iti dakas. Iso ati apitam. Mas daawa ka?
Day tala agoy uyaw iti pada na ataw muna. Pati singkol kada pilay uyawin na kidain. Imbag ata di da ibasno di tarupam ti sarukod da. Ay, binabastos mo nga minti ang mamlulaw. Auntie, uncle, pakawanundag. Ay talaga kasta. Agaramid ka nga umunay ti basol, kalpasan na, agpakawan ka, unay daytan ka ka. Auntie, agkarkariak mutun. Uray ayaban yun ni Kapitan, tagkariak iti sango na. Uray kada dino kan banjay, agkariak iti sango da ante. Uray tungpa-tungpaan dak sa anak to bumalas. Basta didak kumay dardarom kan ipabalod. Ayawan da kita, itapay. Padasem mo't ati may balod. Ado, ti paboritom ijay nga uyawan. O anya ta amom, no ad-ado ti gorilya ang makitam ijay. Ay, agumakan amang uyaw kadakwada. Saan nanti? Ikarkarik lang arod matun. Sige nga raw. Agsingsingpot kan to ijay wan. O naidaytan, kaka. Papagayam, ikaten tayo ti ugali tayo ang managuyaw, iti langa ti sabali a tao, ta makapasakit dayta. Ken saan pag-aangawan dagiti depekto ti sabali? Saan tayo pag-aangawan ti diferensya ti pisikal na bagina? Ta awan ti perpekto a tao. Adalat ta daytay diferensya. Dayta ket gaputa saan na nagayatan. Nonya ti pisikal na bagi ti may nga tao, saan tayo ko mga uyawin, tandakas na ita niya. Hala, ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan na napauluan, managsipot, dito'y drama tayo, unay daitan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.